Jo kene dong luo nyoma Acholi ni nyote pikuya piny. Acholi Lakwed TV an ladid ben ineno matini wati ke kwara Acholi rwatana tie ke ladid Prime Minister meke kwara Acholi wachero chochote ye ineno matini atike Prime Minister meke kwara Acholi Ana foya matek anya ambrosula. Now ladid an aberka ward inge chamo kene en kitijwa mekwet gi ngogi ni wor bedong en kikori nyoma gitie mer kenin dong wor me wachera ta ken piny ladid andan jema neno I nyom polo li wen kenin ni petite kwar pa Acholi ka ini neno la kuri timoni maka dong kiti nyom chara nyom Acholi kele enni ino gibino kirielo tiena nyer ka ini kelonge ko ini no chiena tiga chier chawa tiga chier ko ngogi ni ene no pe Acholi bena kitiga ilo te kwar mapat ka kita no anado ma ngeo kere ke kwar Acholi wajni ngoe kori yope ene Anne nena wachi jami mapol ma ini neno tika time ni tia time pikuya piny. Kuya piny mochero tene ko miyo. In kaki enu ni be iloko mabe mabebe. Jo kene dong luo nyoma Acholi ni nyote. Ni nyote Acholi tiket magi nyote. Ineno ni nyote tie. Now gin matie enu ni wano neno chalo gin miu tutwal. Nyom obedu lok matie ikin dul dana rio. Awachi dul dano ba jopa nyaka wadi pa nyaka ki jopa wobi wadi pa wobi. Ini angwai. Aya. Gina gibedu piny Gina pigi tegu ilok mo ken lokom nyom dano matie idul enuni titugi tie ikit ma wunu bi bedu kere kachiel machalo dako kila cho nyim ginu weko la chien ka jami nyom bedu tie no giwaro ti botgi eni giwaro matweyu gi kom titugi meneno ni nyom uti ka wot mati ineno munu gin madong dano tika ruenyune kombedi inoni nyom do gi palurem ka ana mero nyom da goro lurema ni watim wedding meeting ki jok chene kero komiti palurem wegu wadi pala cho ki nyako dong gibedu welu ba iyup tugi dong gibedu welu iyup tugi woro mayam ki kero kom dul dano mapapat dong pek cham dong ki kelu ki rieyo wunweng kono maru kono nga mio do rie line Kodo nen chi waro chako nen kakwe. Aya. Dong pien I ot. Unero kong no ni wadonyi ot. Mulu kono watimu. Jo kene gibino dong. Kono menyuru lanyo. Dong gikwani jami oli fut. Kwen jami oli fut. Diro mo makikere nyom peke. Nyomu bedu nyuto diro. Diro me lok. Dir me coupe, dir me tito ngo, dir me niang la bul, jamini weng no peke. Why me diang? Diang ti, chilling. Keken nan. Acholo ginu weko kilaro lok, kiporo lok nyom tie. Enu ni weng peke. Inano. So nyom udoko gin malam. Kai kit mete kwaro pa Acholi nyom udoko gin malam gin miu
dong wele dong ki tuki kero an atia binu dong wel dong ki kero ka dano kati wa don wai now ti jami mogo mabe dong konye pe mani dong ki mero ken a wai chalo go dan joken dong mero sola pegi ngeu pingo ki miu ki kelu ki wai kel latar jami en wen kor ki kor ma ki miu ni tiene tie pingo ki miu diel pa wayo pingo ki miu diel pa nero tij pa wayo ko ime inyom enu ni tingo tij pa nero chen inyom en ni berungo wen dano petika niang ye ka peny mana ingeo tila kori gen mane roja ka en aner pol kar dong inyo mogo maber ka cher yeni kitiga wa chena ke jera dong kitiga chule ne kinini enoni yang machano tie ti jamma pol mapeke Acholi pe timu gimone pi kono deyu ke tiana miero be tie chena eni tiana ngo inano ki pen tiana eni tiana ngo peti gin mo ma doni lok menyo ma tiana peke tiana ki jera eni konye pe pien wa gena en magoyo ki jera ni en binu beru jami diele don koni ne nen ki miyo ki jami mukane weng no ki miyo tiana dok mengo chi en gin ma wero nyum doko tek wero lutiana wobe dongi wai tuora wero lutiana go dong nya pien ini nyawal ka dong ki chako penyu lokom lim iriemo gamu dok mukene ko no tika wara nyim now gin ma wano timo ruodi gu kat ki mok ni miero ki kon kaka ki cho nyoma chuli te chek acholi malupe ki lokom nyom wachoyo li weng mai chabeta bino ki goyo weki dano ka gu miero nongo ne gu bin gu nong weko tiep kit me nyom jami ma nyom ye jami ma nyom pe ye jami ni weng mai tia wajo ne ni weng ka indo je chiero kamu kene no dong miu ni enu wano watute wanyuru kit ma nyoma choli tikene ki kama gik ye jam ma mete ki ngongo ki dong wakubu mukene ki chik pagamente ni nyom weng miero ki cho weng tie kunu yo me choy ne weng wa keru piny kore ki kore wano ki bichoy ne ke karpa wanu miu karataj mogo mere makonyo karataj ma pire tek nyoma choli ba uberu karataj chama ki donyo kede ot chi karataj ani tiki detail weng ma megwani munu mere ma ka ini mero certificate ki mi ki kan ento karata chama e oti ini romo kwanyo ne ichero kede i URSB i choyo piny machalo karata gendo ngi mi sad gene menyom ki kunu eni weng wakeru jami chalo mwara menyom eni winyu mono wachi 18 years ni actually yam wek ini nyom 18 no ini ki deg maraj latin 18 ki goyi piano potidi actually pot pengeu gimo nyako madong ti 20 gimo ni ene dong wai ayo do pong ko tiene do winni pam 18 pot swear ni chake mwaka para rio ya actually me o ene mwaka moni madong nyako miru nyom be peki chimo ni mwaka ba ki nero nyako ki dir mano endo no me bedi art mwaka egu ni weng no ki tika fuony inano en bene weko wek ki nen kitangan moni don kede inena chuli gikero yup
manyuro ngat moni no ti mwaka en te kai neno nyago mo pod mielu dindi che chero ka chuono ne ini no lo dindi munu miel palutino matino guire tugini munu fod nyuru ker pa nyer matino gidon kede kom kani no miel mogo pod tieti idie la diere kado o kede kom rak wek ini nyago do o kom rak no do chok check. So gena meriti eneni charo donyo matek ipajo ento watika yupu buk ma kau o kare wanu minu wun be konyo wa mekte kupune yamu mapol mapapat for be total man bedo kelwa e la peñ ma gikki wanu foyo menena Lakwed TV ni chaka ya chake o kerewa ya gikki wela ma mega tini obero la dit Prime Minister meke kwara Acholi Amro Sola ma ober katet walok ma bejo ma polok mer wachugu ento ulok ma ukwa ka area ma duan da ma uponye ober be total ana foyo rubame tugum je joka malo